Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayette: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve la yagtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum en ya'kula lahma ahihi meyten fekerihtumuh. Vettakullaha innallaha tevvabur rahim." Allah Teala ayette: "Ha Müslümanlar birbirinin gaybetlerini söylemesinler. Alla siz birer tuğanıgızның mayit bulgaç onun itin oşarga tiler idingizmi deb aytadi. Albatta siz onu makruh ko'rasiz, tilamisiz oşarga. Ham Allohga taqvo bo'lasiz, durustlikda Alloh taolo tavbalarni qabul etuvchi marhamatli. Alloh taolo bu oyatda musulmonlarga g'iybat silovni tiya. Ham g'iybat silovni o'laksa o'lgan kishi itin oshov bilan chog'ishtira. Nechik o'l jiringish ham bizga qabahat etib tuyula, shulay etib jiringish ham qabahat etib bizga g'iybat so'zi tuyulurga tiyish. Ham kimdir onu ishlagan ekan, o tavba qilsin. Allohga taqvoli bo'lsin, bo'ysunsin. Durustlikda Alloh taolo tavbalarini qabul etuvchi marhamatli. G'iybat so'zining ma'nosini Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zi hadisda anlatadi. Bir vaqt o sahabalardan so'ray: "Atadruna mal g'iba?" Bilasizmi narsa u g'iybat? Qalu Allohu va rasuluhu a'lam. Qala zikruka akhaka bima yakruhu. O sırada bilasizmi sol g'iybat? Kishilar aytdi, Alloh hammaning ishisi bilishrak. Ular aytdi, tug'aning turunda o'l tilamaganni siylov. Tug'aning turunda o'l tilamaganni siylov. Ya'ni o'l ishitirga tilamaganni kishi turunda siylov, o'l g'iybat deb ataladi. İmam Navaviy Azkar kitabında kitire bu hadisni anlatganda o'l kishi turunda o'l tilamaganni siylov. Ayırması yok, olanın təni turunda bulsun, şahsiyeti turunda bulsun, dini, dünyası turunda bulsun, onun özü turunda bulsun, onun kıyafeti turunda bulsun, yeyse onun xuluğu turunda bulsun, onun malı, onun atası, anası, bağları, xatını, xizmetçileri, giyimi, hareketleri, onun hatta açık yüzlü, yaki şıtık yüzlü buluğu turunda siylov, bular barысы da g'iybatga kire. Ham shulay g'iybat ol silovni tugul, ishora etib ko'rsatuv, yeysa birar bilgi bilan, znak bilan ko'rsatuv barысы da agarda kishining kimchiligini ko'rsatar ekan, yeysa kishi o'zi yaratmagan narsani, o'zi turunda aytganni, siylaganni, ko'rsatganni, yaratmaganni kishi turunda ko'rsatar ekan, siylar ekan, ol barысы da g'iybat hisobına kire. Ham Qur'onda shulay boshqa g'iybatga o'xshagan so'zlar da zikr etiladi. O ifk degan so'z ham buhtan degan so'z. Ham ularning da ayirmalari bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadi. Shu hadisning davomida g'iybatning nasi ekanini anlatgach so'radilar: "Ey Alloh elchisi, agar bu söylegan narsa durust bo'lsa" diye. O aytdi, agar durust bo'lsa bu g'iybat bo'lar, agar durust bo'lmasa bu yalayag'u, buhtan bo'lar. Ya'ni buhtan ol yalayag'u. Kishi ishlamaganni u ishladi deb anga tog'u buhtan deb ataladi, yalayag'u deb ataladi. Ham kitirilar Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhudan kitirilar. Bir vaqt Alloh elchisi sollallohu alayhi vasallam yanında bir kishini zikr etdilar, ham aytdilar. O kishi osha degancha oshamay, ham kit degancha kitmaydi deb aytdilar. Bir kishi turunda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi, siz onun g'iybatini siyladingiz dedi. Ular aytdi, ey Alloh elchisi, biz bet bo'lganligini siyladik dedi. Dedilar. Ular aytdi, tug'aning turunda onda bo'lganni siylov jita g'iybat bo'lar uchun dedi. Ya'ni
Hatta ol sifat anda bulsa da, sinanı siliysenken ol gaybet bula. Buhtan turunda Allah Teala ayta: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Şol kişiler, kimler Müslümanlarını alar işlemeyen işini işlediler deyip gayıplep renciteler. Alar üzlerine buhtan hem zor günahlı olalar. Buhtan ol şu yala yağı bula. Ol indi buhtan ol kişi aldığında itilir mümkün, yeyse kişinin arkası artında kişi kurmayında itilir mümkün. Alar ikisi de buhtan deyip atalar. Yani kişine özüne yüzüne eğitsen de o işlemeyenini işledin deyip, yeyse onun o işitmeyen de eğitsen de ikisi de buhtan bula, ikisi de şu hükümde bula. Al-Hasan radıyallahu anh aytti, rahimahullah. Al-Hasan el-Basri aytti, gaybet üç türlü bula. Allah kitabında üç türlü zikir etiler. Al-Ghibe, al-İfk, al-Buhtan. Gaybet ol tuğanın turunda onun turunda onda bulgan nesini söylew. Lakin ol tilemeyenini söylew gaybet deb atalar. İfk ol tuğanın turunda nidedir haberi işti de şol haberini sen başkalarına taratasın. Ol işlemeyen işini. Bu ifk deb atalar. Hem buhtan indi ol işlemeyen işini işledi deyip aytuğun bu buhtan deb atalar. Sa'id ibn Zeyd kitiriler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytti: min arbar riba al-istitalatu fi g'irdil muslimi bi gayri haqq. Ribanın da ribası, yani ribadan zor günahının zorlarından dibete. Ol Müslüman kişinin vicdanına tiyu, haksız rivayette tiyu. Şulay Abu Davud'da başka rivayette min ekberil kebair, yani zor günahlarının zorlarından sanala şuşa Müslüman kişinin vicdanına haksız tiyu. Yani o gayiplev, ona işlemeyenini tağı, başka rivayette nejitu. Kitirile Ma'iz deyen kişini zina kılgan için taş atıp ötürdüler. Şuşa jaza ötelgende sahabeler ona taş ataydılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin söyleşkenini işitti. Birisi ikincisine aytti: bu kişi günah kıldı, Allah onu yaşırdı, ol nefsisine mümkün nefsisine ruhsat bildi de hem onu açtı diye. Hem hazır indi mine et taş atılıp ötülürken ki bu ötürüldü de bittiler. Şunday söz ettiler şu kişi turunda. Hem ondan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ölgen işeknin neyin kurgeç teninde, ölgen işektin tenin, soğsagan tenin kurgeç ayta: qoya tigi iki kişinin miyine şakırgızlar diye. Hem Allah'ını şakırıp aytamın şurada oşağız diye. Allah ayta neçe gündür bizden aşık. Allah ayta sizin tigi kişi turunda aytgan sözünüz bunu aşağıdan da nefretlerek, naşarrak dedi. Yani şu ulekseni aşağıdan da naşarrak söz ettiler Allah. Nindigine kişi günahlı bulmasın. Onun turunda gayiple beytuğa, onun turunda gayiple beytuğa hak yok. Sufyan ibn Uyeyne aytgan: gaybet ol buruştan naşarrak dedi. Çünkü buruşunu onu qaytarıp bula, yeyse biri bula, alıp bula kiri, gaybetini kiri alıp biri bulmayın. Yani onun için onu kiri alıp bulmayın. Mana şu gaybet degenin nasıl ekenini anladık. Ondan için kutulu yolların
Nan birisi indi, albatta ol Allah Teala'ga korku, Allah Teala'ga buysunu, hem ondan uyalu. Allah Teala ayta: "Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum ve necvahum bela ve rusuluna ladayhim yaktubun." Bela ve rusuluna ladayhim yaktubun. Allahlar biz işitmeybiz deyip uylaylar mallarının sirlerin, hemalarının açık söyleşülerin. Elbette işitəbiz. Hem bizden ilçilerimiz onlar yanında yazıp duralar. Bizden her birimizden feriştelerimiz var. Allah bizden amellerimizi yazıp dura, sözlerimizi yazıp dura. Elbette indi biz onun turunda yışırak uylasak, o vakitte biz sözümüzden söylegen şey uylarıydık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan tiyişli rəvişdə uyalığız diye. Biz soradık, ey Allah'çısı, biz bir uyalabız, elhamdülillah dediler. O aytdı, men o uyalı turda aytmayayım. Lakin sizni gayiplep uyalmaysız deyip aytmayayım diye. Lakin şu kişi şın rəvişdə uyala Allah'dan, kim özünün başını saklıyı hem baş öz işini algan nesnelerde. Yani kulak, gözünü, ağzını saklıyı. Hem işin saklıyı hem işindeki neslelerini saklıyı. Yani günahtan saklıyken bana şu kişi uyala. Hak rəvişdə, tiyişli rəvişdə. Şulay iste tuturğa gerek. Bu sıfat ol bize haseretke eylene kıyamet gününde. Çünkü bir hadiste getirile Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem soradı sahabelerden kim ol muflis, bankrot deyip. Ayttiler akşası malı bulmayan kişi, kalmayan kişi. O aytdı şınlıkta benim ümmetimden kıyamet gününde bankrot şol bulur. Kim namaz, uraza, zakat, hoş bilen gelir. Lakin aşıkladır o vakitte kıyamet gününde o birisinin gaybetini söylegen, ikincisinin malın haksız algan, üçüncüsünün kıynagan, dördüncüsünün ötürgen, hem başkaşa rencitken. Ha bu rencitilgen kişiler onun namazların, urazaların, sevapların alırlar. Rencitilgen kişiler bitmese, onun sevapları bitse, rencitilgen kişilerinin günahları onun üstüne taşlanır, hem onu utka taşlarlar diye. Ve şu tekebberliği arkasında, kişilerden uzun üstün kuru arkasında, kişilerini gayiple arkasında, o özünün sevaplarını çoğalta, hem məngilik cehennemge ile girgen mümkün. Allah saklasın. El-Hasan'dan getirile. Bir vakit ona ayttiler. Bir kişi senin turunda gaybet söyledi deyip. Ol ona bir tehlike finik cibere. Hem ayta finik alıp bara hem ayta ona. Mena şunu söz edişti. Sen benim turunda gaybet söylegensin. Şulay bulgaç sen mena köp aybir bilgensin. Kıyamet gününde bileceksin. Men şunun için sana az bulsa da tuleyim deyip şu finiklarını alıp geldim. Artıqrağın men sana tulay almayayım deyip. Dolusunca men sana tulay almayayım deyip etti. Anas ibn Malik'ten getirile. Şulay şu gaybetini bitiru şaralarından o iste tutu bu gayipler, kimçilikler onlar özümüzde var. Özümüzde tekşirik, özümüzde dürüstlük, kişilerini tügel. Kişilere karab biz özümüzde şunda yok halga koyuk. Bu sıfatlar minde yok miken? Minde bulsa onu yokka çıkarağa gerek degen neticeye sırğa gerek. Anas ibn Malik radıyallahu anhu ayta Medine'de şu şehirde de şunda kişiler buldu. Onların gayipleri var idi. Onların gayipleri var idi. Lakin onlar kişilerin gayiplerini tekşirmediler, hem onların gayiplerini unuttular diye. Hem şunda kişiler var, onların gayipleri yok idi diye. Lakin başkalarının gayiplerini tekşir sebeple, onlar üzerinde gayipler peyda buldu diye.
кимчелекләр пайда булды. Әлбәттә, инде шуның өчен без тиешле, дөрес җәмгыять сайларга тиеш. Кем белән без аралашабыз? Нәрсә турында алар сөйләшә? Һәм нинди файдалыса без алардан алабыз? Шуны тикшерергә кирәк һәм шуның нәтиҗәсендә инде без алар белән аралашырга яисә аралашмаска тиешбез. Һәм әлбәттә бу гынах өчен Аллаһ Тәала дөньяда ук һәм ахирәттә газаплар әзерләгән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, Ибн Гардан китерелә, Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям минбәргә менде һәм әйтте, кычкырып, күтәренке тавыш белән әйтте: "Эй, теле белән иман китереп, калбы белән иман китермәгәннәр, мөселманнарны рәнҗетмәгез һәм аларның яшрен эшләрен сөйләмәгез, аларның гаибәтләрен сөйләмәгез. Чөнки кем мөселманнарның яшрен эшләрен тикшерсә, Аллаһ Тәала аның яшрен эшләрен күрсәтер, хәтта ул өендә булса да." Ягъни Аллаһ Тәала дөньяда аның турында начар фикерләр булачагын һәм аның гынахлары, гаипләре үзенең кешеләр алдында ачылачагын зикр итте. Бер хадистә китерелә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям кабер янында үтеп бара һәм әйтә, бу ике кеше газаплана дия. Ләкин алар әллә нинди зур нәрсәләр өчен газапланмый, мәгәр берсе сидиктән арынмый иде, ягъни чисталыкны сакламый иде, ә икенчесе гайбәт сөйли иде дип әйтте. Ягъни кешеләр турында алар теләмәгәнне сөйли иде. Һәм Әнәс радиллаһу анһу китерелә, Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, мин мигражда булганда миңа шундый кешеләр күрсәтелде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга мигражда җәннәт, җәһәннәм күрсәтелде һәм әйтте ул, җәһәннәмдә шундый кешеләр күрсәтелде, алар тимирдә булган тырнаклары белән үзләренең битләрен һәм җаннарын тырныйлар ди. Мин сорадым Җәбраил фәрештәдән, кем алар? Бу кешеләрнең гайбәтләрен сөйләп, итләрен ашаган кешеләр ди. Ягъни шушы аяткә туры китереп мәгънәне, ягъни үлек кешенең итен ашаган кебек, гайбәтләрен сөйләүчеләр дөньяда вакытта дип әйтте. Шуны әйтергә кирәк, гайбәт булса да кай вакыт гайбәт сөйләүнең рөхсәт ителгән очраклары бар. Шәригатьтә билгеләнгән аят яки хадис белән расланган очраклар. Аллаһ Тәала әйтә: "Ла юхиббуллаһу аль-җахра бис-су'i минал қаули илля ман зулим." Аллаһ Тәала начарлыкны ачык итеп әйтүне яратмый. Илля мәгәр зулымлык кылынган кешедән генә. Ягъни әгәр дә кешегә зулымлык кылынса, ул шушы зулымлык кылынды дип өстәге кешегә мөрәҗәгать итсә, бу гайбәт булса да, бу рөхсәт ителә. Чөнки хакыйкатьтә, чынлыкта ул гайбәт. Чөнки бу нәрсә турында аның иясе теләми белүне. Ләкин бу очракта ул рөхсәт ителә. Шулай итеп фәтва сораганда, сорау булганда, мәсәлән, фәлән кеше шулай эшләде миңа, менә минем хакым бармы аңа карата, юкмы дип, галимнән килеп сорау, мөфтидән яисә галимнән килеп сорау, бу рөхсәт ителә. Шулай ук начарлыктан тыю өчен сорау рөхсәт ителә. Мәсәлән, бер кеше начар эш эшли, ләкин син аны үзең тыя алмыйсың. Башка кешегә әйтәсең, менә шул кешене тыя әле дип, ул кешегә зикр итү дөрес була, шушы кешене гынахтан тыер өчен, начарлыктан тыер өчен.
Шулай ук мусульманнарны начарлыктан арындыру өчен һәм яхшы насихат бирү өчен. Мәсәлән, сиңа киләләр сорарга. Берәр кыз белән малай, мәсәлән, өйләнешергә телиләр. Һәм син алар турында гадәттә кеше белмәгән сыйфатларын беләсең. Ул вакытта син ул сыйфатларны аңлатып бирергә тиеш. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям янына бер Фатима бинт Кайс килә. Һәм әйтә, миңа 3 кеше кияүгә чыгарга тәкъдим итте. Муавия, Абу Джахм һәм Усама ибн Зайд. Син алар турында нәрсә әйтерсең? Шул вакытта Пәйгамбәр әйтә, Муавия ул ярлы кеше, Абу Джахм ул хатыннарны кыйнарга мөмкин, Абу Усама ул сиңа туры килә дип әйтә. Ягъни ул аңлатып бирде. Һәм бу әлбәттә инде сер рәвештә шушы 2 кеше арасында гына эшләнелә. Бу инде шулай рөхсәт ителә, шушы начарлыктан тыю өчен, кешеләрне начар хәлгә эләгүдән саклар өчен рөхсәт ителә. Һәм әлбәттә инде шушы очраклар алар шактый булмый, еш булмый. Күбесенчә инде ул тыелган гайбәт, тыелган гамәл булып тора. Һәм әлбәттә инде без сүзебезне сак булып сөйләргә һәм иртәгә үк, бүген үк Аллаһ Тәгалә каршында җавап бирергә басуыбыз мөмкин. Леген онытмаска һәм Аллаһ Тәгалә кушканнарын үтәргә тиешбез. Аллаһ Тәгалә шундыйлар булуларыбыздан насыйп итсә иде. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ana ва iyyakum bil ayatil zikril hakim innahu huwal ghafurur rahim al jawadul karim al aliyyul azim as-sami'ud du'a.